This is the one and only Indabenkulu. Don't forget to like, comment, and share our videos. The most important thing is to subscribe. Subscribe to our channel. It will help the channel grow. Thank you. ngoba silakhona mhlanje ngizokhuluma mhlambe indaba eyodwa ukuze mhlambe nanibe nethemba ukuthi nazi ukuthi into elandelayo uNkulunkulu ngambela mhlanje ngizokhuluma indaba yakhona la esiguqe khona ngicathi nami njengoba bese singafunda nangasebenza akude kakhulu uthi ngikhumbula ngoba ngilapha ngikhumbula Shembe nami ngikhumbula ixesha mina kodlule ya ngiyophelika sasa mangayihleni ngayobika ngosinabantu futhi ngeke ngikusebenze nawe esikoleni sesifuna ukuthi ngazore disona ngingahleleki kahle
ngihamba ucela ukuthi cela angiphumelele kodwa isiqiniseko sami ngase ngibiye ukuthi into engenza kakhulu umsebenzi ukuthi ngifuna ukuba nemoto ngifuna ngase ngibane kuyo yayisibuza inkosi yathi ufuna imoto ngathi yena yathi uyayidayisa nje ufuna ukuba nemoto ngathi ngaba ngiyayidayisa kodwa angaqashwa ngesikhathi angasebenzanga ngangidada lezwi ngase ngiyabuyela ezwini uma siwakho ukuthi ngingocela ngabuye ngafika ngeza futhi khona la esibuke khona ngiyakhumbula ngawusuku ngafika ngicela isibuko ngase bangithelise angizo-interview othana kodwa ngingafika indaba ye-interview ngendaba ngikhumbula ngoba ngihleli uthana ngapha nemandini ngathi membuye wezwi lokhuza ehleni ngangiziphathisele insizwa le manzini nesibuye ehleni sena ngiye ehleni sasisele nomazini ebusuku yafika usamlandela thungeni yafika kumina yavela umuzi wami uManazaretha yafike umfuzo uManazaretha ukukhona ukuba kuyimoto khona ethembelini bayo-4 ngafika ngikhama khona ngifika inkosi ihamba ngemoto yayo kwahamba ngemoto iLexus yathi miqhamuka kwafika kwaba ngasikhuluma ushumela ongibizwa ngimfekela kwafika ngidoda ozozala ngathi inkosi yasikhomba imoto nazi nokuficela lapha yathi ngiphendwa ngayo yakhombini lasilapha lapho uzokhona umsebenzi wakho kwathi mengivuka lapho-ke akubele insizwa manzini yazi ngifune futhi kanje manzini wathi mina lalelapha asambeni se-23 iyobela udaba lakho khona ngikhuluma indaba unyaka odlule mesifika ku-23 sasiya la kadumisa mesifika udumisa ku-23 sabasiba-3 yiwumanzini ugatsheni mesifika ku-23 usahambe ibu-23 yathi inkosi nizophela udumiswa sengikhomba nabanje abantu sisaguqana la saguqa wasithi nonke enguqelana namhlanje ushaya umsebenzi oyi-1 ufuna ukuthi methonyana nonke nibe seniganiwe nonke waze funa ukuhlonyana ukuthi seniganiwe uma nje lokushaya wazawo indlela nonke iguqe nje la angisiba-10 wanje ufuna seniganiwe nonke wasikhomba nje 1 by 1 saguqa sathandazo wathandazo ngathi umukufika umthandazo sabuya sazenjini mesifika endlini sibeka ku-23 em-23 sibeka ngo-12 kwathi kushaye 1 yafika inkosi yathi yabona-ke ufika ku-23 wathi wazokhala wena wathi ngifika ngakutshena ngathi imoto la ozazodlula kanjani layela-ke manje wenze nje yangithetha ngenzenjani kwakulesithathu ka-23 ngolesithathu yathi ngoba manje nje u-apply-ethile uzothola umsebenzi ngavuka ngempela ngenze into le manje ngamtshela ngabona ebusuku manje uyagula ngisasenayo ngavuka nga-apply ngayo ngenze into ofuna ngizenze nge-weekend yakhona ngeSabatha ngihamba ngolanda imoto ukuza ne-Porsche Ford bakhumbula manje wathi nge-weekend yakhona wafuka nje ngeSabatha wafuka nje ngathi asambe sibethembele ngifelo bafike basinikise nje basinikise ngokuthula basinikele ngathi basicela 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 ingane basicela ngokuthulana basicela ngokuthulana basicela ngokuthulana ngakho ngokuthulana basicela ingane nje sibe ingane ngumemisi nabezela khona ingane zisusa abantu bakhona bakhiphe izisu zangakhishini isibandeni basicela ngokuthulana ngalo weekend lo kwathi mengibuya ngeSabatha ntambama ngasesekuseni yafona imanager lapho engikade khona eyibayikhaya yathi angifike ngomsombuluko ngoqala emsebenzini amen so njengoba ngikhumbula ngiyakhumbula ukuthi mhlawumbe omunye umuntu meguqelayo utshela uzodlala mina umsebenzi ngawusoya khona la ngacela zakuphi ingane zabantu ezazikhona usikazange umsebenzi namhlanje ngiyasebenza so anginakunye bengizokukhuluma namhlanje bengizokhuluma ukuthi ngikhumbula indaba ethi angingahlale phansi mhlawumbe amuntu xa besuka nje endlini ezalana nathi mhlawumbe uzokuna umngane wakhe noma kuzodlala la uShembe khona futhi la ucela ngisho ukuthi i-degree njani izophuma sasakaqala ngosuku noma siphule uyakhumbula sasakaqala ngosuku ukhuluma indaba zala Westville ngentanga masiphula sasakaqala
ngarajisa umuntu ngisekenye ngarajisa umshado engawenza ngisekenye Sabatha ngafunda mina ngangisuka sengisoka engineering eHoward ngasoka engineering ngakwenza i-master applied statistics asine ngifika la ngathi ngiyaqala ngathoma sengisekenye ngafuna sekenye ngafela imodule yo 251 wasuse 30 years ngathi ngiyabona okay ngihamba konke first thing ngidlani asengithi umthathe test nginawo usekenye because mangisehlwa sekenye nje wonke nginahamba state so mase khona iform sesidwasada le ngase masiba email sithi twase lapha echilo khona asithi masiba sikasana kubele lecture wasema sithi asubmit lapha approve amoduli ngafunda phela isemester ngempela isemester ngaphasi ngiphasa u30 kubona u30 nje kahle isekenye angazifundisa sesekenye ngizisathe sekenye nganawo no first thing ngenza i1 ngaphasa bese funeka ubhala exam kwacheka uDP ukuthi ngiyakhonify uDP omi lecturer le yeState isicheck ukuthi hayibo lo muntu uphasa isitest sakade usekenye lo check curriculum ngakhonify uDP lo muntu bacheck ukwenza sekenye yamenza basi ngathi ngifika lecturer basi bengibizi lecturer ngabona lecture ngilasimbiza sozala yathi step 2 bani 230 na 240 ngabona ijampe ngathi ayanathi yathi kwenzakalani ngathi ngasho lapha eChiblock ngathola lecturer yansene yathi uba lecturer le ngathi angisayikhumbula yathi sicela isithilo program yakho before common degree ayiwashuka ngathi develop kwathiwa finance change program manager ngiyaqoqa because ngafake isignature bangifuna lokhu mama yasenza lapha le INkonzo science lapha lo wayerazo bamkhumbula omkhulu bamfonela wathi angibhale email ngisho ukuthi no ngayisayinela ukuba bazoqosha umsebenzi bafuna iform asatholakala ngayibhala email ngalo ufihla ngathi ukuthi lo msebenzi lo ngase ngizobuyela esitela lasikude khona ngafika ngathi ngizoqosha esikoleni zakho futhi ingane zabazathandaza ngosuku wafuna ngihambe ngayo ukubona idynamic namastate ukuthi ithicala yamfunela lecture ngisendlini yasidala sengikhumele lethi ngiyancela ngathi wona uyaphasa bakike kwestate sokusithi manje singathanda manje ngafika ngathi mengifike eklasini ngase ngasathini ngase ngifike eklasini ngafike lethi ngidinga phela eminyaka yafika ngathi mengena ukubuka indlela ingaziza zokuthula sami zangibize kwatshwalela uprishinte ngofuna ukwenza kodwa manje uphasile sihlasa libona ngathi no uzoqhubeka stage ngeke uzosekhenya degree ngaqeda nje degree manazile so ngiyafuna ngiba ngisomala ngoba ngithe inkonzo bengenayo kodwa ngiyafuna ukushare nomuntu
Alongikhethe uNyazi wezulu. Amen. Bangele nginovalo, ngisaba indaba kaShembe ngaphezu kwami umntwana. Kodwa nginethemba lokuthi ngoba sengithathe ungikhethe lona uzongikhetha. Ngoba kuthiwa yathi inkosi ilanga ngenye imini ubaba omkhulu wasuka namadoda amathathu entabazwe. La madoda ayethi maye athi kuye maye ukuthi ushumayela ukulunga yona azolishumayela ubongo. Ngiyacela-ke mama ukuthi uShembe angangifaki lawo madoda noma lawo madoda angangikhethi ngoba sengikhethe uyena. Amen. Bangcwele uthi ubaba uMabhedla noma ubhuti uMabhedla umkhulu wesibili entabazwe. Amen. Mkhulu-ke umuzi siyabona bangcwele. Mkhulu kuze siwuhloniphe siwuphathe ngenhlonipho. Singayeli ukuthi siyobuka ukuthi intabazwe sebakhiwe kanjani, siyosela ukuthi siyobuka ukuthi uSibanibani ukhona noma uSibanibani akekho. Umuntu nomuntu akahambe indlela yakhe ngoba lokhu uthingo sizocaba indlela zethu esizohamba ngazo sonke ngomhla wokuphela. Manje sizwayo kuthiwa lokhu kuNazaretha izwi likathuma uNkulunkulu ukuba aye entabeni enhlangakazi la mfikela lapha kulawo muzi waseNtabazwe. Okwesibili kuthiwa amakhosi amabili, inkosi yeZulu nenkosi ilanga azalelwa khona kulawo muzi waseNtabazwe. Omunye uthe ngeviki eliphelile ubaba omkhulu wamisela khona eNtabazwe. Singazi-ke kodwa ngokumlando omningi kuleli bani. Kodwa sikwaziyo thina ukuthi inkosi ilanga nenkosi yeZulu yazalelwa khona lapha eNtabazwe. Mabesho-ke abaziyo bathi inkosi ilanga yazalwa ngomhla ka-27 Julayi kubani. Ubaba omkhulu wayeseyithatha inkosi ilanga wayebhabhadisa kukhona ungqoqwane abanye bathi isithwathwa i-ice khona lapha eNtabazwe. Inkosi yeZulu kwaku-1994 1904 kuzalwa inkosi ilanga. Inkosi yeZulu-ke kuthiwa ngo-1906 ngoSeptemba angazi noma iyi-5 noma iyi-6 yayisiyafika emhlabeni. Kuthiwa-ke sebezele omkhulu nenkosi ilanga ubaba omkhulu esebalandile eyobathwala isitshe entabeni babemelwe abafundisi ngoba kuthiwa bebebancane kakhulu. Inkulu le ndaba esihamba nayo namhlanje siNyazi. Kuthiwa inkosi ilanga-ke uhambo lwamkhulu yayisihlala esihlalweni. Kuthiwa ngenkathi sihlezi sizokhothama. Kuthiwa wakungeke ikhuluma ngaphandle kokuthi sajoja sabababili kwakuyimina nobaba omncane. Mayithi ubaba omncane kayisho inkosi yeZulu. Kuthiwa ngenye imini yake yathi inkosi ilanga isesihlalweni ishumayele eparadisi sajoja sabababili sinobaba omncane. Ithi mina ngizele kakhulu ngoba ngenkathi ubaba omkhulu enqaba ukwamukela leli izwe lafika kule eNtabazwe. Kuthiwa wathi ungenani uNkulunkulu akabulala amakhosikazi akhe wonke. Izwi-ke lasenqaba wasebona sekufika ingane zakhe. Seyifile iy'ngane kule thuba yokugcina waze wayibamba engafuni ukuyingcwaba kodwa wagcina eseyingcwabile wayesesuka bezamanene. Kuthiwa izwi likaNkulunkulu selizomduduza lafike lathi ngizosandisa isizwe sakho kodwa angisenzi ukusandisa kuwena ngizosandisa enkosini ezolandela. Nangempela-ke inkosi ilanga kuthiwa yaganwa amakhosikazi amaningi abasholo-ke bathi ayedlulile ku-68. Iy'ngane zingaphezu kwa-170 something. Bathi-ke inkosi ilanga ngenkathi sikhuluma isizokhothama noma isizohamba emhlabeni yayisithi mina ubaba wanithembisa ngami kodwa mina ngimthembisi ngalutho. Ithi mangibheka lapho okhalweni lami akukho lutho. Ithi angazi-ke ngoba sajoja sabababili angazi baba omncane seyobona yena. Nangempela yahlala inyanga yeZulu bangcwele. Ithi mayihlezi inyanga yeZulu yalishumayela futhi lelo vangeli lokuthi ubaba siyamdazi. Kuthiwa yalishumayela lelo vangeli ukuthi inkosi ilanga sajoja sabababili nayo entabeni enhlangakazi. Yona kuthiwa yayibiza ngenkosi. Ithi la okhalweni lami ithi konke kuyophuma la okhalweni lami kusho inkosi inyanga yeZulu mayisisho. Nangempela bangcwele asingaphumi endleleni kaShembe endleleni inyanga yeZulu noma ngabe kuthiwa kwenzakalani. Asiwesala uNyazi ngokuthi uNyazi lo ukuphila kwethu
noma ngabe kuphi lapho olukhona asozazi indlela zonkulunkulu wakhe ngoba kuthiwa ngempela nayo inkosi yayezulu ngenkathi sisuka eMbeka ngo-1977 isisuka sebeyiqoshile la yahamba yosale eMbeka lapho Amakhosana eqadile isisuka ebuhleni yafika imigwaqo emibili aba-main road kanti leyo mgwaqo leyo siyayazi owokuqala yawakha kuthiwa ngazi noma ngawabiza ama-initials enkosi kodwa wakuthiwa uBG umgwaqo omkhulu wahamba ngemuva bese kwathi main road lo we-street wasebuhleni yawubiza ngegama layo yathi u-AK okuyimigwaqo emkhulu eyisekelo zobuhle lobu sibona njengamanje ukusho ukuthi sisekhona endleleni kaBabamkhulu sisekhona endleleni yenkosi langa sekhona futhi endleleni inyanga yezulu thiwa inkosi langa yake yathi isiseparadesi yathi akukomfene yahlala ihlezi kusona njengamanje nangempela akukomfene yahlala esisalweni soNyazi noma esisalweni sothiko nesisalweni senyanga yezulu asobambelela ngamazwi yonke mina-ke uShembe ngibonile bangcwele njengabo bonke abakubonayo kodwa-ke engigqamisa kakhulu ukuthi ekhaya bambona ngami uShembe bambona ngoba wayengabathola abantwana babafana kodwa wayesethumela umama wathi akahamba aye ephakameni nangempela umama wayesehamba ephakameni wafike wamthola umntwana womfana inkosi uThimo kuthiwa yayisithi leyo ngane zokuqamba oyibiza ngosiphiwo ngokuzokuyiphe uShembe umama wasengiphathela wathi ngimbongeni ngenkathi sebeyongibonga yabuza inkosi ukuthi ngathi ubani igama lakhe wayesesho umama wathi umbongeni wathi yayisinkosi ukuthi ngimbongeni njengoba nganazaretha yayisingibusisa lapho kodwa-ke uShembe mkhulu bangcwele ngathi sonke basizobambelela kuyena njengamanje amadigri azophela kwabangaphelanga abasebelahla amathemba bangawalathi nami yami idigri yaphela bangcwele ngase ngicabalasa kanzima kuvuka kodwa uShembe wabelwa lethi COVID ayibongifuthi ngakhulu kulo ngikanda ngithi ngafela imodule ukuthi ngafela imodule ukuthi mina nje ngasi online learning ngase ngiyaphasa ngaqeda esikoleni kuyimanje nomsebenzi omusebenza ngawuthola kuyena konke okuhle noma iy'thelo zokulunga esinazo thina siyithola kuyo uShembe ngongayitholi kuye-ke athi indaba yakhe sazi kodwa khona yonke into isetafuleni sesihlabeni bangcwele asibambeleli kuyena makuthiwa iyaphuma ibranch entabazo ngisho noma ngathiwa kwenesibasi u-50 rand dlala ubethweni uzothola imali uzoya entabazo mali ukhona uthando kodwa ngaphakathi enhliziyweni yakho ngoba lo Shembe esinkonza bangcwele uphila nenhliziyo kakhulukazi kusho njalo ukuthi ngoluthi inhliziyo yakho mayilindile yonke into uzoyithola uNyazi ukuthi ayikho into engekho la amen ukuthi umuntu uhlula ucela ngesihlanu acele kuye bese yalinda nenhliziyo amen kusinyanga yezulu-ke yakhile imanga isezendala emazweni angakithi uqala ukufika khona umfundisi lo kade ngiphethe umfundisi ungubani omdala yathi uma ifikile kuyena yafikele ekhaya uSikhakhana okuyena walanda omkhulu esuka leyo konjeni imisa ngawo amazilo babehamba naye ngizongena lapho kodwa inkosi nyanga yezulu isifikile esentweni langakithi emzimkhulu kuthiwa umfundisi uma esikhokhela yayithi uma umuntu ecela bese yambiza isifana Sikhakhana sondela la ebese athatha ibhuku athatha ipeni nephepha ukuthi uma umuntu elikelise etafuleni asihlala la eceleni kwami athi ngiyamuza ukuthi uthini athi bhala phansi athi uyamuza ukuthi uthini athi bhala phansi athi ngilozi esathi ngithandaza abantu ngibeka lapha ebhukwini lakho ukuthi uma isiqedile inkosi iphusise umuntu ahamba wathi isiqedile yayisigebhula lamapeji mfana ngubani Sikhakhana yayagebhula yawathatha yona wafaka la ebhantshini ithi lamapeji yonke egumbini imthandazo yabantu yonke izophendula egundini ayibonge inkosi so uShembe yasazi la ubhajetisiwe ubhajetisiwe kodwa angisho ukuthi ngi-encourage ukuthi ungabhajetisi umuntu nje uma yiNazaretha ngathi i-constitution yala kaNaTeSA ithi umuntu ukuze abe member yeNaTeSA ngokupheleleyo akabhajetise kuqala kuwukuthi uphelele esontweni akuningi-ke bangcwele angizi ukuthi isikhathi kodwa ipointi lami isekuthenini ngokuphelele njengoba usibokosho ubelewe
Sokuphelele masingabambelela nje obaba baye bathi uShembe kwabe bathiwa asongigwina simfake ngaphakathi ngoba uma sizomgcoba kokwenzeka sisemashaweni sigeza aphume eshizo ilanga bese yacobekana aphume kwenzeke noma ngabe yini aphume uShembe kithi uyinhlala ukuthi inkosazana ziningi izinto ezikhipha uShembe njengomuntu ziningi kuye kwenzeka umuntu uthatha ukuthi ihamba kahle endleleni kaShembe ithi ngaqalazi ivula amehlo sifuna ukugana bese sibona umuntu ongakholwa imthathe ibeke ekhaya kubo angenawo umzwa wenkolo bese athi asambe sini esankhosi yeSabatha uthi uyinkosazana uyakholwa ifika imbunguluzi ithi umuzi ithi mina ngiyabathanda abantu bakaShembe ithi intombi zakaShembe ziyahlonipha nami ngizokuhlonipha ithi nawe iSabatha lakho ngizogcina nami ngizogcina uma ukuthi sesivumelene bese uyalutheka-ke ngawe hayi uShembe usehambile lento ngiyikhulumisa ukuthi ngifuna ukuhlekisa abantu noma kanjani kodwa into eyenzakalayo esontweni ekhipha uShembe kumuntu ngingeze-ke ngigxile kakhulu ezintweni ekhipha uShembe nasekuthenini abantu ababambelele kuShembe nangamazinga kubi emhlabeni manele mhlawumbe abanye ababoni kubi ubuhlungu uShembe mesephuma ulekwena uvele ubonakale ngombala ukuthi lo wayeyiNazaretha usehlukile omunye umuntu esekhuluma ngolimi lakho ukuthi okay lo indlela yakhe incane lapho phakameni Nkosi
Bantwana basezulwini insizwa seyikhulumile kakhulu. Angazi noma sengizobona inkonzo yini kodwa ngicela ukuthi uNyazi Lwezulu luhlalo lweni lami ngomkhosi. Cha bantwana basezulwini akusekuningi engizokusho kodwa uShembe uNkulunkulu. Amen. Ngizwa lensizwa engiyilandelayo ithubaba uNyazi Lwezulu luthe usedlulile umntanami esandleni sami ngeke sisenza lutho. Ngase ngakhumbula indaba yakithi. Ngelinye ilanga bantwana basezulwini kwaku-2003 kugula insizwe engizalayo yagula isikhathi eside ingaziwa ukuthi iphethwe yini. Insizwa ezala ubaba yayingakholwa umkhulu, kodwa engakholwa enjalo wathatha umuzi wakhe wawunikela kuShembe wonke, wathi inkosi yamaNazaretha nabo abantwana nomkhosikazi bazokulandela, mina ngeke ngikwazi ukulandela ngoba ngiyonyiwa ngiyaphuza. Ekhaya kasanga amaNazaretha ke nathi sikhule nje wonke umuntu engamaNazaretha ayibonga inkosi. Noma uShembe ke abantu bonke baphuma sasala nje sisodwa, kodwa kuseyayilanda insizwa ngawani ey'ntabeni lapha ezazikhona ngomsa wakhe ngoba uShembe akamlahli umuntu bantwana basezulwini. Ithi insizwa ezala ubaba imifike enkosini uThingo ngo-2003 iyoguqa kwakuJuni. Iyafika inkosi yamakhosi, ngiyakulelwa ekhaya, ngikhulelwa ingane yami. Uthi yona ngane inkosi engithembele kuyo legulayo. uShembe uNkulunkulu bantwana basezulwini. Babezwa abantu bakhuluma medical school, sasike sihlala ama-debate kusekuseni sikhuluma ngendaba kaShembe, kodwa singaphethe eBhayibheli, siphethe nayo Indabenkulu eyafika nobaba mkhulu isihlabele. Kuphelele la bantwana basezulwini, angibonge inkosi. Uma efika umkhulu wayibika le ndaba enkosini uThingo, wathi uThingo wezwa kuthiwa thina abalungile asibafuni. Wathi umuntu umswi, cha inkosi yamakhosi uye ngithemba ukuthi uzovusa umuzi wami ngoba nami ngizela iy'nsizwa ziningi uyohlakahlakaniphile. Wathi uThingo lowo mntwana lowo uzohamba emhlabeni. Umkhulu uhlezi abantu bebeya kuShembe babuya bentshakadlula bethi izwi lenkosi lithe, kodwa wabuye emuncu ngomhla ka-1 Julayi inkosi iphumile isingisebuhleni, ubaba wadlula emhlabeni. Kodwa esezodlula emhlabeni uthi makoti ngoba nokugala bantwana basezulwini insizwa. Amen. Makhosazana nivusa imizi yamadoda niyezwa. Wamncane abe makhosazana nivusa imizi yamadoda. Uthi ubaba uma ongizalayo makoti ngicela ungenzela amanzi kwangabo 3 ikhadi. Uthi ngicela ungenzela amanzi okuhlamba
uyawenza uma manje uyageza ubaba uma eqeda ukugeza uthi uma wathi ubaba naba abafowethu omthembeni bagqonile emhlophe sebengilandile wanganaki ukuthi kuthiwa lathi lishona ilanga lendoda engasekho emhlabeni kodwa ngaphambi kokuthi kwenzeke lokho ithi bizana amakhosazana lawa amancane asengamashesha ngena ezongihlabelelela kwangaba inkonzo zafika ingane lodadewethu basebancane bafishane lapho bafika bonke kwagcwala indlu bahlabelela kwangathandaza ukuthi kuthandaza umuntu ogulayo bahlabelelena nje lensizwa le bayihlabelela kanti sekuyimihlaba yokudlula emhlabeni uShembe semkhumbule ayibonge Nkosi siyazidinga ezokubonga kunabantu abacabanga ukuthi le ndawo esiguqe kuyiyakhulelwa sike saguqa la kwaNaTeSA yikho ngithi makhosazana nivusa imizi yamadoda niyezwa nani insizwe imizi yobaba ivuke niyezwa sasiguqe kuyo le ndawo eminyakeni yayizolo mina ke ngiganwela eHoward bafuthu niyezwa ngoba phela kwaNaTeSA siyakhulisana ngobuNazaretha kodwa kunezithele sizazi ukuthi zikhona ezinhle futhi zokumthanda uShembe ayibonge Nkosi nami ngathi ngiyahambela nje lapho ngabona ukuthi umuzi kaBaba sengizoqeda ngizoze ngifunde ukuthi imali ngiyidle nabantu angisheshe ngiqoqe ngase ngathola inkosazana yakaZulu lapha eHoward uShembe ngifihlele yona nje insizwa lezi zingayazi omlapha bana basezulwini ngoba ngithi siyazidinga ezokumbonga mina bafowethu uShembe kukhulu kakhulu asengenzele khona kuningi engathiwa ngiyaqala ngiyakubala angazi noma kungasani angazi noma bezemva kombe ngalithola nethuba ngicabanga ukuthi eminyakeni engikuyo iminyaka eminti nje kodwa uNkulunkulu ungiphile inhlanhla ngizokhuluma ngendaba eyodwa nje ngilinga uShembe lonyaka lo ngifike ngisa-apply internship ngaye emhleni ngafike nganikela ngathi Nkosi ngicela ukuthi first choice yami kube yiLadysmith ngiyosebenza khona ngangine ama-objectives wami ukuthi mangifike eLadysmith izinto engifuna ukuyifunda lezi nalezi ngayithola lezo zinto ngayithola i-first choice yami ngahamba ngaye eLadysmith mangifike eLadysmith sengizoqeda internship sengizokwenza i-comserve ngaphinde ngabuyela esihlalweni ngoba into futhi enye ithe kuphelele lapha etafuleni bantwana basezulwini ngaphinde ngabuyela esihlalweni ngafike nganikela ngicela ukuthi ngibuyele ekhaya ngeBenedictine first choice yami hayi ngiyithola first choice yami ngihamba kulonyaka ngoJanuary ngithi kumakoti wakithi yazi makoti Shembe usengenzela into eningi sengibona ngathi ngithatha neadvantage manje uyabona ngoba ngisiye nomuntu okwaziyo nokukholwa uyabona usho kanje ngithi yazi lo nyaka ngiyangicele umsebenzi kuShembe uzoyithule ufuna ukubona ukuthi kuzowenzakalana kanti angazi abantu sengifaka kwenkulu kanakani wahamba isikhathi shawu manje ngathi comserve sekumele ngisebenzeke manje kwathi post ade bengikhiphela lebhediki bangivulela yona yayi-freeze department athi imali ayikho ngathi ngiya-applya bawa-freeze ama-post onke KZN kwathiwa ayikho imali ngathi uShembe usefuna ukuyiveza ubukhulu bakhe ngingazi ngenze njani ngiqale ngingene kwa-private ngisebenze ngiyayibuka lento ukuthi ekhaya ngiphuma ngo-4 ekuseni ngibuye ngo-10 ebusuku ngiyatravela ngiyakoScott ngiyakoPhongolo yonke indawo usuku nosuku ngisemazweni hayi ngize ngibona leli iyangilimaza sengidinga indawo engcono eyodwa ngisho ngathi ikude ngibizwe eKapa
kuthiwa ngithola umsebenzi ngihambe ngiye eCape Town. Endoda nje yaseKapa ngafuna eKapa kwasho ukuthi umsebenzi nawo mningi. Mangifike eCape Town ngisebenze engibuya inyanga yokuqala ekhaya. Susa imoto uShembe wangipha ziningi ngidlule le ndoda ithi yacela imoto kuShembe eyiningi. UShembe uzokupha sasuthu yazi. Zothi omlambo laba bawuthi beqambe bethi usune imoto eziwu10 yabona. Mangifike eCape Town ngihlupheke emoyeni wami ukuthi kodwa ekhaya ngoba ngikhanda umuzi kamkhulu. Ngizokhanda kanjani lo muzi ngikusezweni elikude kanje? Ukuthi uyayibuka imap lapha, uthi uyayibuka navigation ithi 22 hours. Ukusuka le uyale ngisho uhamba ngendiza, uhlala kwindiza uzuza uthi ya. Sengihlalile ke ngasafuni. Likude lelizwe ngihlupheke enhlizweni yami. Kuthi kulobo mnyama ngathatha iproject lapha elindayo ukuthi ngizopenda umuzi weNkosi njalo uma kuzofika ubaba ngoJuni. Kodwa ke manje ubabuyeza angisebenzi. Ilokhu ngomatoke ngibambayo. Uzokwenza njani? Inhliziyo yami ngathi ngoba kodwa ikhona imali engenayo. Nemoto isakhokhelele. Angiqhubeke nale project ngiyenze. uNkulunkulu wangipha umhawu. Ngathi ngiyangena ngaphakathi efica isitezi sika baba. Upende lo usufaka ngonyaka odlule kunethile ukade asawukho uwile. Kwanetha udonga lo amanzi angcolisa udonga. Ngathi nawu ihlazo. Ake sifake ipavement la. Ngithi nje ngizofaka ipavement yodwa ngithenga ihlabathi ngithenga usimende ngisifaka ipavement isiqede. Mase iqeda ave kwakubi kakhulu. Ngathi ayisekudinga ama-tiles ke manje. Ngayo le mali engekho. Wakwakhala umakoti wathi kodwa mtshali ngoba imali yokugcina nje lena sizokwenza nje ngathi akunankinga masithenge nje impuphu. Ngenze lo msebenzi kaShembe ngiqede. Ngawumpintsha sawumpintsha babeke befona abavangeli nabashumayeli bethi hayi si-undercoatile. Ngithi kodwa Shembe bayazi ukuthi iqhamuka endaweni encane kanjani imali. Kodwa ngothando kaShembe abantu ezulwini sawusebenza lo msebenzi sawuqeda kwangaba na inkinga ayibonkosi. Uyafika ubaba elinda. Kwathi ubaba ngena nje elinda kwangena ikhona ngangade ngenza interview la usindisweni. Nathandaza ngathi Shembe ngicela ukubuya ekhaya manje kukude kapha. Yengwakho umuzi kamkhulu mangathiwa ngihlele eKapa. Nomkami usemncane bafuthu. Uyabona nje ngabuka namthe ngekulungu sengiyofica ingane ezimnyama lapha ekhaya. Ngibuye ngize kwi-interview mangizwa kwi-interview nje kufika ukuthi hayi angidlule ngekhaya ngifike ekhaya ngilale lokho kusuku ngivuke ekseni ngoba iflight yami yayibuya yeSabatha ngifike ngolesihlanu ekseni. Ngibuyele eKapa kwathi ubaba ngene elinda ngangithola ikhona osindisweni. Kwathiwa utholile umsebenzi uzoqala nini ngokhona uqala ngomhla ka1 ngathi yebo. Bathi okay bangisendele i-email ngathatha ilokungani ngasayina lapha amaphepha lawo ngaba email lapha ngomsebenzi kaShembe ayibonkosi. Amen. Ngithe mase ngifikile la usindisweni angazi ukuthi kwenzakala ngoba phela ngiseKapa. Ngibizwa uHR manager mangifika lapha. Uthi wenjani? Uzala ibusindana. Ngiyafika. Uthi uyabona ku-interview sasiba u26 sibange post awu2. Abantu engangibalandela grade 2 grade 1 post comserve fresh. Kunabantu abanama diploma kwa ONG. Abanama higher certificate ade be medical manager labasuke khona. Abanama qualification amakhulu nawami. Uyangibiza umanager ukuthi uzala uthatha lo muntu onawo uthi mnangana. Wathi uyazi ukuthi kuliwe kanjani lesibhedlela uzungene la. Wathi le post bese si ready ukuthi icollapse kume ukuthi abakuthathi. Ngoba ufike wahlula bonke abantu abadala ngama-point waphuma number 1 yiko siqashile ayibonga ukuthi ngine experience nginjalo kodwa ngoNyazi ngafike ngami ayibonga Nkosi. Namanje nje ade bengibizizwe ukuthi lesandla sakho angithi ke mina ngiyibuka iTV kakhulu thu lesandla sikaMkhulu nithi mina yile bathi awuyibuka iTV kanti mina iTV ngibuka kuNetflix kakhulu yabona. Bathi nithi umkhululi yini kodwa hayi lesandla sakho sabusiswa uNyazi nendoda nithi mina phela mina umfana waseNazaretha ngithi mangimthinta nje umuntu uyaphila ayibonga Nkosi.
angidingi ukuthi ngize ngikhumule iprotocol mase ngitheni ngishebe ingangilahli ayibonkosi kodwa ke bafowethu inkonzo iphelele bantwana basezulwini insizwa seyikhulumile ithi lensizwe sukume kuqala le ndawo ungezi uzodlala uzoxoxa indaba eyodwa bese ngihlala phansi ithi ungezi uzobona umngane wakho lapha noma uzodlala kodwa mase siye le ndawo abantu basezulwini asolinda ngeenhliziyo ngoba uthi uShembe ngisho ungenalutho kodwa umulinda ngenhliziyo yakho uNyazi weZulu lokukhumbula yebo Nkosi ngelinye ilanga silwa le ndaba abantu basezulu esihlangene ngawo phakathi kwale ndawo emedical school masifika iNaTeSA yiko siyafika siyinsizwa shama chiscope suke emakhaya suka grade 12 esikoleni kwagundwa kudala ukuthi uNyazi wini babesifundisa ngani saqala yini wele ziyabuya kahle kuseJanuary sihlangane robotini enye indoda isibekile isihluthu yasenquthu wena lesihluthu sibekile eyavela diya kakhulu endoda kambathe lo bhuti ngibuza uthini ethi mina uyiNazaretha uthi ethi naye asifuna bakwethu la fuze ngabe bakhona abaningi kanti inkuzi balangaziningi nazo iphucile ayibonakala sazama saqoqana kwaqala kwashaya ipress asiya ngama SMS kuthiwa ikhona iveni siyitholile sihambe siyohlangana saciciyela saze sayizuza inhlanhla saqala sahlangana nabantu abakuyikomiti NEC bafika basivakashela sazama salwa siba u20 ngicabanga inamba enkulu esayithola kwaku22 ngaleso sikhathi sathi ngeke siyilonje iNaTeSA kuNkulu uyaphoqa sababiza nabo umlango babe sekuyiBEC la angazi kwakubani obiyela babe kuyiNFC hayi nani ngakangeni kwakuse obiyela noma emva kobiyela 2017 2017 sathi ngeke siyaphoqa siyenza kodwa siyifuna le ndaba kaShembe ukuthi sizomfaka kanjani uShembe kule institution le ngoba yiyo yodwa manje engenayo iNaTeSA erecognized sayilwa nezinsizwa sibancane siyayiphoqa kodwa indaba engifuna ukuya kule ndawo ukuthi ngoba silapho abantu basezulwini singacabanga ukuthi sihlala sikho kule ndawo sikhona futhi uShembe uyasibona ngabanye ukudinga kwethu nokwesela kwethu uShembe uyakwazi futhi masiphuma kule ngalomnyango lona siyophuma sesishile zonke inkinga zethu phakathi kwale ndawo uShembe ayithathe sithi sikuyiprayer phakathi siyahlabelela nje ngoba bese ngiyinsizwa nami sengiqinaqinile phela uma ufike evarsity uyafika bese bephume bonke labangene nawe yabona usale wena usale bona ke ngasala uyafika lo mama oyisecurity uyanokha lapho siyathandaza kuyahlatshelela uzwa mesihlabelela kanje uyafika uyanokha wathi uphuma buti nangu umuntu emnyama awusiphumi awumama uyaphila siyathandaza uyasiphazamisa ethi hey ubala hey isimanga lesengisibonile lo mama uyisecurity akakhona usebenza lapha ku control yabona buka amakhamera ngabe evarsity ukwenzakalana uthi ngiyakula ngiphethwe ikhanda bese lisho ukungibulala uthi ngoba ngilele la eoffice uthi kufika nje isithungane esincane uthi ngavele ngazumeka ngalala uthi ngoba ngilele waqhamuka indaba mthatha amayekisa yavela ekhonini lebhilidi lapha eqondene newindi lakhe kanje uthi kwaqhamuka uBombela ehamba nenye inkosazane uthe yakwaphumana eyidonse eduze kwakhe kanje wafika wathi yini mama kwenze njani bika washo lo mama wathi ngiyakula Nkosi Amakhosana ngiphethwe ikhanda uthi lo mama ngoba ngizokhuluma le ndaba ngilala ikhanda lingiphethe linqamuka phakathi ikhanda kodwa ngoba sengivukile manje uShembe ufuka ngiphilisa manje ephusheni angisenalutho ayibonga Nkosi nathi saqala ngalelo langa ngathi weyinsizwa indoda nendoda ayikhiphe emakhikhini manje uyabona siyihloniphe le ndawo ngoba uShembe wayefuna ukusitshengisa ukuthi noma thina sasenza sithi senza indawo yokuthandaza nendawo yokuhlangana kodwa sasingazi ukuthi silethe uNkulunkulu uqobo lakhe ayibonga Nkosi amen Nkosi uSengizwe amen ngiyakhetha ukuthi asithelana nawe amen mina umlambo engitshela akasho ukuthi ngani uzongidayisa bengithi nami angizohlangana nabangcwele ngiyathokoza ke bazana abangcwele uma sihlangene kanjena
singenisa iSabatha likaJehova athi ma ebhala nalo la esihlelweni athi imehle Sabatha nguwe uzakhulume ethi-ke ngisho ukuthethelele sithethelelwa ngani iSabatha le mangibuka leyo ndaba ngicabanga indaba nake yayingama ukuxoxwa insizwa yakwashuma yaseNaTeSA ukuthi isebenza lapha kaHlalisa ithi ingakakholwa kodwa ukuthi sekuza lokhu kukholwa kwalapha ekhaya kuyona yayinokuphupha iphuphe umuntu omdala kakhulu ithi esendaweni embi kakhulu eyintaba lo muntu yazama ngayo yonke ukunombela ethi sethi uyofika phezulu avela shipikaza oshayeka phansi ithi ashayeka phansi kabuhlungu lo muntu kuze kubuhlungu namina ngiphaphana uthi-ke ngaze ngangena kulokhu kukholwa uthi ngaze ngagcine ngathola ukuthi ukhokho wami lo engimbonayo kanjena uyena lo ocela ukuthi ngimnikelele ukuze akwazi ukuphuma kulesi sigodi sosizahlele kusona mayikhulunywa indaba yeSabatha kuthiwa ngisho ihogo zonke ikhona ziyacinywa ma kushaya lesi sikhathi esize sazomemeza iNkonzo ngaso lapha ziyacinywa ukuthule ukuthi kungenzeki lutho sekuze kube kusasa njalo uma kuphela iSabatha ngoba le mini esikuyona namhlanje iyimini enkulu kakhulu bathi-ke ngisho umenzi walo wezulu nomhlaba yiyona mina ihlonipha kakhulu ukube ndlanze kwethu sesihamba ngendlela yalokhu kukholwa ngiyayibala-ke nami kakhulu ngizisho mina ngabe sonke sifake amashade ngoba kubhalwe kanjalo kuthiwa malike lathi nje fanele maniqeda uhlamba ngoba bese nifake amashade nigqoke kahle bese nizofaka emini yeSabatha elapha ekholweni kukhulunywa indaba kanti kodwa sizoyizama solokhu siyizama nelo sizokuze kuvume ukuthi sifake ishade ngolesihlanu siphinde sifake nangeSabatha ngoba sizama ukuhlonipha indaba kaShembe ngiyakhuluma ngemini enkulu eyahlonishwa ubaba wethu uNyazi 242 sigaba